U Valaloh opštini Verbas voda hemijno-bakteriologijno neispravna i nje preporučuje še juhasnovac za pice. Problem še riši zozvi budovu nove vodovodne mreži, kotre u Kocure i Savinim selu budze podmirjovac gazdovstva zoz vodu za pice, a do toho projektu uložene 4 milioni evra. Projekt unapredzenja vodopodmirjovanja potpisani zoz Njemecku rozvojnu banku i u peršej fazi podrazumljuje vi budov 14 kilometri dluhokoho civovodu kotri povjaže dva naseljeni mesta zo spošorenjom u Verbaše. 4,5 kilometri trasi už zakončene prez naseljene mesto Kocur i teraz u tej fazi dva ekipi vyvodzačoh robotoh rušaju, jedna zos naseljenoho mesta Kocur gu Savinomu selu, a druga od Kocura gu Pošorenju. U najchodzacim periodze planuješe vartanje pejcog studnjoh i budov novoho rezervoara, žebiše zvekšal kapacitet Verbaskoho vodovodu. Paralelno z ostima robotami tirva i automatizacija šitskih postupkoh na Pošorenju u javnim komunalnim podprijemstve u Verbaše. Vibudov magistralnoho civovodu u novej vodovodnej mreži u Kocure i Savinim selu omožljivi kvalitetnjejšu robotu Verbaskoho vodovodu, a planuješe i postavljanje vodomera za očitovanje na daljekost trošenja vodi u Valaloh opštini, že bi še moglo placic elektronski.